Jer kad ona vrhunska vina koja plaćamo po $500-600, po 1000-1500, imali smo priliku da gledamo neke kataloge vina iz neke vinarije u Parizu. To je sprdnje, znate. To je, znate šta je to? To je bruka i sramota šta knez ovoga svijeta radi sa tim nesrećnim narodom. Pa mu, možete zamisliti, litar vina naplaćuje 30.000 evra. Zamislite to. 30.000 evra meni, mom prijatelju, znate. Mom partneru, znate. 30.000. Ima tamo i 70.000, znate. Za one koji bi da se izdvoje, znate, da malo odmaknu. Bruka i sramota. A ovdje, braći i sestre, Sveti Nikola nudi vino koje ovi ne samo što ne mogu da plate, znate, sve. Svo bogatstvo ovoga svijeta, svi džepovi i svi trezori, znate, da se isprazne i na jedno mjesto da se sastave, dakle, sve vrijednosti ovoga svijeta, sa jedne strane i samo jedna kap iz ovog krčaga, onog liturgijskog, sveštenog, samo jedna kap tog vina, to ne može da se upoređuje. Sve riječi ovoga svijeta, sve mudrosti, ali pazite, sve, bez izuzetka, ne mogu uopšte da se upoređuju, da se mjere sa jednom jedinom riječju koja izlazi iz usta Božih. Pa Sveti Nikolaj kaže, domaćine, ovoga ćemo vina danas da pijemo, poslećemo tvoje, ispoštovat ćemo, ali prvo ovo, prvo da čujemo riječi Božije, pa ćemo onda i tvoju zdravicu da ispoštujemo. Jer ako ne budemo njega čuli, ako ne budemo čuli riječi našega Spasitelja, domaćina, nema nama onda života. Onda ni moja riječ, ni tvoja riječ nikome ne trebaju, nemaju nikakvog smisla. A ako njega budemo čuli, onda ćemo i sami da progovorimo. Onda će naša riječ da ima smisao, kvalitet, pa će moći i drugima da pomogne, pa ćemo svojom riječju moći i druge da počastimo. I zaista, Sveti Nikolaj, slušajući sa velikom pažnjom riječi Božije, i sam je postao provodnik sile i svjetlosti, postao učitelj crkve, pa je svojim riječima, svojim učenjem, svojom vjerom mnoge obogatio. Ali nikad on nije zaboravio koja je riječ njega oplemenila, osveštala, obogatila. Pa i mene i tebe privodi njoj. Pa na liturgiji čujemo, kaže, a to je vrlo važan trenutak i mnogo je važno da ga povežemo sa Svetim Ocem, jer je on tu i mnogo mu je bitno kao svetom domaćinu da progutamo, znate, da okusimo, da ne promašimo. A vrlo lako može da se promaši. Pa kaže Gospod, otvaramo Sveto evanđelje, on gleda, tako, trepti od uzbuđenja i počinje, kaže, premudro, smjerno stojimo, čujmo Sveto evanđelje, mir svima. Znate, kad se kaže mir svima, to treba da bude kao da nam je glava povećala u one visine iznad oblaka, znate. Kao ono avionu, znate, kad izletimo iz one magle, znate, i vidimo ono beskrajno i čisto plavetnilo, znate. Tako i mi, kad čujemo mir svima, nema, braćo i sestre, nikakvoga više nemira. To je sve ostalo dolje prikovano za zemlju, za rovove, za nosače aviona, kamiona, za podmornice. To je sve uvaćeno zemljinom težom. Sva ta kretanja gmizavaca. A crkva i djeca Božja primaju mir, znate, i vaznose se pažnjom i čekaju riječi
koje dolaze sa nebesa, znate, sa nadnebeskog prestola. I zaista, kad se čuje mir svima, taj mir, braći i sestre, treba da ima, znate, sve da umukne, sve. I naše pomisli, a da ne govorimo o onima koji za to vrijeme pričaju u hramu, znate, to je mnogo opasno. Isto tako opasno je ne biti u hramu kad se taj mir daje i te riječi nude. To je veliki promašaj, veliki gubitak. Ljudi nisu ni svjesni koliko gube izostajući se liturgijskih sabranja i prebivajući u njima sa nepažnjom, koja priliči visini tog trenutka i takvog dara. Pa se Sveti Nikolaj raduje i plaši, hoćemo li mi primiti taj mir. Se moli da ga primimo i u tom miru i iz tog mira dolaze riječi. Bog se javlja. Bog riječ javlja se kroz riječ.